aya ngaya biciye mu muvugizi w'igihugu cya Congo Kinshasa bamwita Patrick Muyaya, akaba na minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho, amaze kugirana ikiganiro na France 24 abemereza ko aduhamiriza ko kandi yeberura isi yose ko magingo aya ngaya nta kindi gisigaye, nta yandi mahitamo asigaye no kwinjira mu ntambara mu buryo bweruye n'igihugu cy'u Rwanda. Magingo aya ngaba bakunzi bacu bije nyuma yaho umutwe wa M23 leta ko Kinshasa ivuga ko atari umutwe wa M23 wafashe Minova, ahubwo ari ingabo z'u Rwanda RDF, zafashe Minova mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse bafata na Bweramana mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bafashe Minova ikora ku kiyaga cya Kivu. Magingo ya Congo Kinshasa ikaba yahise ihagarika urujya n'uruza rwo mu Kivu, bavuga bati ingabo z'u Rwanda RDF zigiye kwinjira muri Congo Kinshasa mu buryo bweruye. Maze bakunze bacu Congo Kinshasa iravuga ziti nta mato matoya, abantu yaba ku manywa na nijoro, amato yose arahagaritse y'abaturage. Ubu magingo aya ngaya tugiye kwinjira mu ntambara mu buryo bweruye n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko bitangazwa na Congo. Bakunzi bacu reka mbasomere itangazo ndetse n'ikiganiro Patrick Muyaya, umuvugizi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Kinshasa, amaze kuvugira kuri France 24 radio mpuzamahanga y'Abafaransa, maze yerura avuga ko nta yandi mahitamo asigaye atari kuganira, atari kurwana mu babarire, atari kurwana n'igihugu cy'u Rwanda, kubera yuko niyo ndi option. Yagize ati abaturage turabizi neza ko abaturage b'u Rwanda badashaka intambara, turabizi neza ko abaturage ba Congo Kinshasa badashaka intambara, ariko nta kindi gisigaye ni intambara, kubera yuko twaratewe duterwa n'igihugu cy'u Rwanda. Niko bakunzi bacu umuvugizi wa leta ya Congo Kinshasa amaze gutangaza. Bakunzi